We have a £2 and a £2. We have three £2. These are the only pounds, Mummy. The rest are pences. Six pound. So magpalit na ta. Abang kwarta mga higalan ako 6 coins din niya. Mommy, 7 pounds. Is there a £5 over there? Anyway, I have a 5 pound here. Yeah. So what does that mean? Okay. I've got 6 plus 5, Mummy. 6 plus 5 ako 20. 6 plus 5 equals 20. Tama ba? It equals 11. Oh, is it 11? Oh, abi na ako og 20. Wrong di si Mami. Di man kamao si Mami. Oy. Okay, magpalit 6 plus... Oban mo mga higala. Mommy, 6 plus 14 would equal 20. Uy, pana po. What? I'm wearing shorts. Sige na baba. A few moments later. Number 4. Dili ra. Dugay kay na. Can you hold this one? Mantara. Na yun ang number 1 was lingan. La 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 la. Yatubang sa imo lang ga. Sana mo yatubang. No, screen yatubang. Yeah. Oh, yeah. Dear customers, you're closing tunnel number 4. Sabi ang number 1 was Bakira na gidaw. Imang pera. Imang tayo. Can I buy some popcorn? I want to choose which one though. Peanut butter, coconut, and vanilla. Kumao di man bakira lang ga. La bakera. Imang tayo. Sabi ang number 1 was linga. Number 1 was linga. Huwag ka malibat ang Imang pera. Imang tayo. Sabi ang number 1 was linga. La la la. Sabi ang number 1 was nila. Nirang tera. On the other side. La la la. Tayo. Sabi ang number 1 was linga. Klaro niya man tayo. Ibang pera, ibang tayo. Sabi ang number 1 paslingan. Don't put the asshole at the bottom. Okay, don't worry about it lang. Ibang pera, naman tayo. Sabi ang number 1 paslingan. Ano? She loves singing. Okay. It's a big house only. You will dad only muna. Okay. So, kung katawa ko na. Okay. La la Utang yung mga higala. la 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 la. Sabi ang number 1 paslingan. Tabian ko na siya rabe, tabian. Ibang pera, ibang tayo. Sabi ang number 1 paslingan. Ibang pera. Siya rabe, tabian, di ba? Ibang tayo. Sabi ang number 1 Unwise. Nawa na. Okay, kasakit ba na akong kamot? Bi, napabaya ko mani diha lang ga. Okay, tabok na ta, dali. Sabi ang number 1 paslingan. Bibi, ayaw na gyud pagtabok. Bida, pas. Ayaw na gyud pagtabok. Hala! Hala! Ang number 1 paslingan. Ayan, oy, nahulog na. Tabian ka karon. Ibang tayo.
Dili mga higala kay Ginoo ko. Buang ko ni akong anak. Daddy, anong number? Actually, Oh, said I could have one. ay, Ginoo. So, pasensya na sa akong... Uy, pasensya na sa among kamera ha. Daddy, anong number 1 ba? Lingaw! Sabihan ko nung number 1 ay silingan. Pero siya ra gitabi-tabi baya. Iman tayo. Daddy, anong number 1 ba? Lingaw! La 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 la. Bantay ka, magkalat-kalat ka sa car ha. Daddy, anong... I did... Okay, fine. I'll have this. Oh, this pipe. You just hurt my leg. Kaon siya guys, candy. No ice candy, ice lolly. Ice candy man sa amo langga. But it's not candy. Tabian buyag oy, matabian mo lang. Mayo kay pwede yung mga bata makasulod sa grocery. O pwede jud kaayo oy. Okay. Kaya dili magmas. Aw dili. Oh, look! It has a snowflake on it. On the top bit. Oh, I wonder what it's like.